Kahinyotrap Ashik National Movement HANM kalapin banasyan kan let yaki shanong ba Delhi kata hau benai banwan halor ki mat bakongsan ka jat bin rio bat ka jilla kata halor ki inner permit ILP hameklaya ban pinbet no yo put usam hapdeng ka meklaya Assam kumjo ban ithu no e ka tien khasi bat garo hapo ka khirnet bapra jong ka riti sinchar ka ri India President ke HANM uba lamprang kharbani ulaya thu baka jinglet yakhi kaseng kade hadien baka seng kala yo jingben na ka sarkar Delhi ban penlong ka jingeki ha ka laitrek unai ben arajar arpulai hajantar mantar Utei unong yalam ula ongru badang shen kaseng kala let shanong ba Delhi ban yakendo ya MP Rakesh Sinha ban haka jingya kendo ba utei MP kala kentu yu ban yakran ban menteri rang bado kari India Narendra Modi ban penslo yaki mat jingdawa kinong snong ka meklea Kaseng Hindutra Pacific National Movement HANM Central Executive Committee College Delhi have received ban pan jinbet na office jongbu the Deputy Commissioner of Police Parliament State Run New Delhi Hagwang layo ya ke jingbet pan penlong ya ke jingyeki song plan for kapanlong ha ka laitrek mai kakweli jong usam arkaja arko an arwai hakane ke jingbet Delhi kum kaseng kalayo panya kendo ya shibon ki officer sarkar khantam ya u Rakesh Sinha MP jongka Raja Sabha nak BJP ubaderu insam dia kenopis Broadway hayeng sa ju bak ngilaykan halor ki likely ki mat ki jura ki bakta ya ka jala meklea bak ya lebih Broadway hakane ke jingkendo kaseng kala kentu yu banyakan bat menteri dan waduk jong ke India Narendra Modi bat Amit Shah bakin burong ya karai jong ke jing darbar ke jalla hakwa bal ru umur kila pas ya ka resolution hak arnyo turek unainur jong muslim hajar katra ban penrong ya ketin khasi bat karo hak kerngit kabapra jong kareti sisa jong India kaseng kalai kenru ya karai jong ke dorbar thau an ka jala ban pentrai kam ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 lane kata ka ILP namar kum ke jak neu bat kum ki reulum kane ke jala mkhliya idon kam bha yang ne an khamtam kumno ban yata na ka jingwan rum kertlap jong ki breu na bari khamtam ki khar muslim nari Bangladesh bat ka wai pat ka mat ka ba kham kong sang ka bang naikan kalong halo ka ya pendek ya uput usam dai ka jala meklaya bat ka asam kadang yak sai menta hakne dikan ka seng ka kensai ba don kam ya ka tira lem jong ka sarkar dai nante Delhi ban pensuk ya ka nai ting pendek pun namar kumba kalau mentra niui ki don ki jaga ko baka sarkar asam ka kam ki ong baka dai jongi ban ki don ki jaga ko baka sarkar meklaya ki ong baka apa ko jongi dai na ka tauba ka seng HM kelakar jur ya ka skor India ba dai ban tuklar mardor ya ni ka long penting isu kenang ba ki pada ki parasnam ki jongi kenang ba ki parari jongi basong hapor khapot kin nong mat ki jing lane kin nong long lantinya su nang nesma halor tai ki likely ki mat ka seng ka ban pau naga liang jong MP ulo ong saya kan yakini ki mat jingdawa yakini ki mat jingdawa bat menteri rang badu jong dari India Prime Minister bat Amit Shah Home Minister jong dari India jong sorpren hadir balgon ka election hapo Madhya Pradesh kaseng kalek kum kilenti badai belek lengba ka Office Resident Commissioner Kajala Badon Hanong Delhi
kalapha yang beriu jong ka sarkar ban yalam di khot ka seng HANM ban lek ai ya ka dorkas number 1 shako office president of India, number 2 shako office jong prime minister government of India, shako office ka kampuyin bat shako office jong armut ki cabinet minister na kanega thain satai lemni kita kedai ukiran rijitu ba usar banada sunawal na kalian juga seng HNM CEC hibuai kama thon ai kublai ya ko office jong ku DCP Parliament Street New Delhi 1 Residential Commissioner but Assistant Resident Commissioner ka sarkar mekhliya ka kloi ban yarap hakwa ngilalek ban ai dorkas jingkublai kala jero sya iba staffing pra kesik bat pelok tunggu ki bawa senamang ban pendak ini kan kijam hanongba dari na bentar ki tauba jong kecela ban jong kecai tungdewi borokwe ban sim yang neka senjam neka rai ban le ai ya ki memorandum sya ki hesokar jong ka India bat kumjur ban sim yang neka senjam ban rai ban election ki no Syadalhi kepada kejaka ban implement dan ban upload ya kini mat pesan betul betul kadai kerai kolasim haka art dan jomani sumbar jom sunam hajar akbar ngatrai nak press baktip tembak noben nak nongsan bat basel tahun yang nak mengawal nama kiwan kita si juga HNM bat babon hidang tit mentah arma lain kene kadai kerai bak si kolasim nama ni don ni kejing sokya ya kini kimat kijura jong kari nama ngi sutu syai ba kam don jengmut su bang nyeki ne po mekhlia namar ba ka sarkar MDA 1 hapo ajing lam ni MVP ka lepas ya resolution kam tam ya tin kasi garo par ya LP ding ba te kum kinong ram jong ka seng ngi don ke jing sokya nam ta kine ki mat ki badon ni jing kremen ya ka poten ke bangsa ka ngila sim hantai ka snem ba long ta tolong jiak baja lam ta ka lawai to de bendeu ni hapan her ba chi khablai ba chaka bakin ai yangi kum ka jak bendeu in ai ni ku chala hari ka ban upload bene ban implement ya kini ki mat ka chala ne ka sokar ka sim ni senjam na banta ka jing ma jong ka jak bendeu ba jong ka chala wei kene kini kum ka permission hansal di pan mentau na rio reba ka parlemen kan sedang lomba di kamsu tunap peneki suara parlemen kan sedang lomba ngiro ngilalai peneki ban pelong jeki hangtai po jantang mata dalhi hal na lomba dalong trek bat kawe ka ba ka jitu jogi nilai pan arsilinter Tihnulai na yang ka Delhi Police ki request ni di orang marba bon plat kita niki sipang lawan uang West Bengal sipang lawan Haryana sipang lawan Uttar Pradesh dan ki request ni basomba sipang isin tinggal kamu iki nama ki om basu di biduti betman kasi please podali tinggal ni kamu iki pagilay otang sisi ada kaji puju ni tolong bandai ki aslinter kenang ba kanlong kum kadak jom kaji teknik ya ka sarkar kini ya ke jing dawa jong ke jela men lea pada ke jing dawa jong kari